الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor uwajiunda honda mwe Komor makatika ondo na tsawanje tamkeinu ano wajundo bonze mwe Komor wakomorika umhane kawaida hundunga uharamaze madamshinzi za hangu nyimlio honda mwe Komor makatika ondo na tsawanje tamkeinu ano alobonze mwe Komor wakomorika onyi hundunga haku mliwe makatianu no wajuhundunga baadaban gamu msalimuni hezentosa za Kiislamu mwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uskwale wenu wa Komori gamina madaika we madayinu bio muhimu haku madaika onga mtsauzo mpartage direkte yinu hosoni mwana zoni wa Komor wants mahusus walio harmensi ya Komor wa Johanza wa rohe uja harmensi ya ulaya hujawa dunga misomo ya juu. Si johanze direkte yunu partage wa uharumaze fami za howana walio mahususu harmensi ya Komor yabo wajauni mlo harumaze ntizabo nze za Afrika ma johanza wajau msahevi za mjia harmensi yinu msomao ngebilioze proceduri zikenda zinuizo ngamfikiri shanga msisi ndio haku uharuma wandu walio harmensi ya Komor haukaya gabo wandu wenji wanu ziso masuala uharumale suala la husiana na wanazionine ze visa za kinashion shawa jautsi hundukaya ya mfaransa ngurengo mali zinji sena zinji monsiju haina mwaha hautsahau wanazioni wa Komori waje monsiju vanu nabo kiasi ya wanazioni zuizi tsanuika ondo wa hisabu lao hautsaha visa haine mwa haujabanu zihuizili ndo winji wa watini wa visa hujaharmensi inu harumanzia za ujawasome garjoka ze visa za utsaho harmensi ya Komori uja ulaya zihana uzinchi gabo ze visa za hoandu wa joma tembezi gabo ze visa za hoandu wa jao hauwade gabo ze visa za hoandu wa jao haujawa tsahe dongo za biashara ukazi hea gabo ze visa zijao hoandu wa joa ngari hoandu wa ume noandu wafanya ze regroupement familiali regroupement familial waondo wana wanzuare ngwa ujabanu mrumshe anindongozi nji shaha swatan ngabo ze visa za hoa na zioni wanzo waje waso basile wa inu ngaribakiwa harume kadri ya hoa na zioni wanzo waje waso ya hadisinu na mwidunge haku wana manzo msome video inu na mwidunge nywanzo mje Faransa benge ngabo wajao watsodungo msomo shatu tomwe wajaho ulaya imengele suala la mando ndo mwambianu kaya ye konstainuti fanya lewe inu nifanya utsanzi wa hujari yele Zimbabwe harumale suala linu manazi mengoni mweze suje muhimu zanzao zidwele ziwabanu nande de maisha hema na Mkomori mahususu ya mnashion leongara mbao husu ananeze visa shaho soniho ngarjo huja uharume mnashion ulomon sijubanu ne maisha hensi inu neze procedure ranguho kurusu na mna mrushinda hunde baba numrujo jwa hunda indini banu zese juruzo jauzi ilwa mranza hunde lojima bani akina shioni benge kutsina uranja wa Faransa wojwa huihunda ngabambe sewa tsojua mrujua wonsi jubanu hahundu namna yoshinda yasaidie wo msomo wahe ile visa ile séjour ido renouveler ngabo procedure zinji ya ambassade ya Komori hana namna yoshinda yasaidie harmaze ngo izo pia ngarjodo hambabi shale wo yinu ngarambao husiana ne namna heze proceduri za utsahara ngule koli bonze hata visa kinashoni bonsiju mranje Faransa ya handani e konstaifa nyokaya wanazoni ikaungwa tsao visa bonsiju ya Komor huja Faransa ya kinashoni heni mwaha gwa hisibulao kiase wanazioni ziwizitsani uharmwana zioni ziwizitsani wao yamba ziwizili ndo winji wa shindo wonde visa yonge jau hamashartu menji benge kweli ngayonesi wao kaya ngabo namna ya kota ya Mfaransa wae ya jahansiza shangabo na zila proceduri za hema karatasi na namna udungaze nongo hata mrashinde ya kamilishe zila sharutu za hunde visa watsinale koti la mruka tendelwani waziri hautendelwani mdumra jini ebenge mimi sijari partage mbabi ya hadisini hauke hadisini kiasi wa ukaya ngabo uandrika wo gwa
njiao harumana mnayokaya ye mali tolwao na hena mnashioni wanzo ataheviza ngabo ya mbari yali zuhi kumena zitanu sa 50 euro shema pesa ngao menjirahana sa 50 euro ngao 170 euro haina mnashioni mzima harumana zoni zuhi zitanu watahonzia wa jeulaya ze proceduri pia za ubira hata mruya shinde ya hunre ye visa ya unji ya banu ze malizire ngwao wanazioni rangu campus France hata honda ambasadi ye mapesa yo pia ngao 170 euro par mois par étudiant wanzo aje France ya wekarenge 170 euro hiyo remultiplie ne 5000 ya wanazioni zuizitsan haruma haini mwa wanzo aje banu ikawe ni mnashoni mzima ngwambilatorali zukume na mfukari yabori hundukaya ngasi haruma 850,000 euro 850,000 euro ndezire ngwao ne mfaransa haina mwaha harumana zoni zuizi tanu ikaondo awatia harumwe kota ya uja udemande visa za kinashonu jabani na weka hurate visa kuturambursewa ibenge yabo nongo hamanda hizo ngarijoka zemali ya mfaransa atingo usede komori zoda zinumali za hatu za heze visa rangoa nazioni rangoa jo heze visa za here group mafamiliali rangoa jo ho wade zanongo hizo pia yaode mapesa mtingo shoka komori ngarisedilo ne mfaransa ngutsorenge mapesa hatu haya divise par 2 yenusu harisedi yenusu arengata maze konti zahe halibando alo ambasadi hafanyaze charge zahe yena mnaya lobo msiju neze hazi yafanyo komori yabo ye mapesa ho andu wa komori rangoa nazioni ujoandwa tsahoze visa mbali na mbali izo ndezi tsingorudi zo ekipe ya ambasadi ya Komori ya Faransa Komori yilibe ambassadeur yilibo andwa hazo alo ambasadi ya Faransa yifanya ziharaja zo ambasadi yirudi tsena isede Komori hauka rien que wanazioni zuizitsano ni mwaha ngwato wao 850,000 euro yaonde mapesa ware ngwao heze frais d'inscription ne demande de visa ne zanongo izopia yawaba hakwezi wa Komori ngamnabu huwe na lise senana mkema attentif bamsanzandenge wakati mwinji msanzan sanje suje shanga bono afunzi nji njoheleza banu na ndongozi nji kao hata emapara no wana zioni ambesenga bwatouzi jua mahususu wa nshoma la hule yandani ganendo harumaze procedure za mrushindende hata afanya inscription emakatianu harumaze lekoli za bonzi zinscription zinu hotsa hazikubaliwa yezinona shwabaha sidoto kamrahundu visa ayihundu baki mafalani hapala mruhunu hambani fanyile inscription arma ekole prive bonze ngabo wajoshinda wanjaru maze ekole prive hunu wafanya zinscription hizo azibehe Komori sidoto kaya mrunge haruma prescription ngufanywe baki hamba mrukaya ngojoni fanyilana mna unsashia njenunre ekoli hiho ni je Faransa zele koli mjo jitsashia nyingi haruma ekole prive bonze mzibehe Komori mandema atsa hemte visa ngizo na ushashi hakuwa ushinda mruya hundre ye visa rahane kambiri harumaze proceduri zahe campus France ikao waodo adetenewema katiyanu haukaya yanuma pesa nzo ya njonko de nahe mfaransa heni mruya abiraiho uonde ulona bahati ya ushashi wakashinde ya hundre visa ya je Faransa na mwishiendo sanongo zinu ngazandiso hena mnaini handani ngamjoma bianukaya ngabole koli zilo Faransa banu ikao zitilwa croix uharuma ambasadi ya Faransa iho Komori yemanantso josubuti namba yemadzina ya hezele koli zinu nabo yakayanga mjoka mkomori yemru adui ngabo mdulo kapablo bani atsahele koliyo ya ipare nzima harumazo yabokanga sina mdulo harumaze rezo sosio yamenye le kola han yantar ma procedure hunu ni shitakilo yonde mana nsojo vumba isimu nzima hezele kolizo shangabo le koli kao ya ambasadi ya Faransa hula Komori wasawaziti ya croix benge mdu hafanya inscription armele koli yonge kao motifu ya reje haukaze le koli izo zinuriho kaya zoti le koli za ki serieuse kadwabili izo le koli za msajaja halafu wo muhimu de mapesa wasa watundwa wokwa na nivo njema ya usomesa zele koli izo wanazioni wenji wa Komori haku ngondo fanya inscription harumaze le koli izo halafungwa mjo mkomori yeju ambando ngoba do bure haundongozi lo fasili
yetu ambe mwana nya ulamba ola ata ya ambasadi ya Faransa Komor wasa wafanya anketi wahunduka no zinsi lekoli zanzozi somese shazunu lekoli zanzozi renga mapesa heli kao mengoni mweze lekoli izo ngabwe kao banweka mdo hedengure ngo fanyoye ngo ni kwa inscription ya haho mruli be frais d'inscription yo haki ikawamba 300 € ou 150 ou 200 € ou 500 €. Chaque mensualité kaongo honsi caution ya chèque. Hauhambi lokaya fanya avance ya 3 mois mathala ningo honsi 1000 €. Et kem national tu ne visa normalement ka haja suwango ndo lekoli suo lekoli wo hankese chèque hawarenge mapesa. Chèque national haja kajenda hula lekoli haukaja wasiliswa mahani visa kejatulwa ye lekoli yone wajibu ya urejeze mapesa ya la uharuma ye mwinyi ye mwana ikaondo ya kausa he visa basinga bo lekoli kao kwa turejeze mapesa na yotsi kihaki ngamrejezo haini mrutsa ho lekoli Faransa he mwana hai ganzo ya tundendo lekoli ya somendo ne mikataba haukanga bo lekoli kao hotsa inscription yo droit ulibe urenge inscription he mwana aho behe ambassade sheke manende kaja tunoye visa ho lihongo honsi caution haukaya ho lekoli ho habo kai hansi caution yo joka chèque yo joka espèce ukangwe honsi trimestre ya mathalani 1500 € a savoir ukahe ni mwezi ye manebi dalibe 500 €. Haungo honsi 3000 € a savoir yokahe ni mwezi ye manebi dalibe 1000 €. Ye kema na hajangu joja lekoli. Ye kema na hondre visa kaja jo lekoli. Ho lekoli wahanke sema pesa. Hawe sheke. Sheke manende kaja tunwe visa. Ye mapesa wako lekoli wone wajibu yorenga ndi ya inscription. De 300 € hawe 500 € hawe 200 € wenda wakaulibia ilurenge inscription. Ye frais de scolarité ani ye mensualité yaho yo kaimanali bo lekoli yo kwa jurango wo hurejeze mapesa bahinga bo lekoli watsokiru rejeza hatanga bo warengo matiye na yotsi droit sheka wazanzi hakujashinda wasoma husinye yabo wawende wajita harma indini parce que kuna job poursuivre lekoli benge yo msoka udone par notre information kaya kam nungu fanya inscription vanu mduna ke attentif mria somendreza anzihwa mria oneze kontrazanzi wa no lekoli mratu jenda hano soa maji baku na uja ureje lekoli kawe ndi warenge mapesa benge mduka jatune visa na weke mnashoni kajatune visa nga one haki kwa noja urenga yeskolarita himnashoni wala na boka jaja ngio wajibu wa urejeze mapesa ha sheka kwa jahurejeza yabosa depaneza anzihwa mananga boko hanzihwa kaya ekema nakajaja ngarjorenge matie hawe 50% ou 70% ya escolarite nganzo mro asomenro mratu jonda habezewa yonde ya handani yakado abidi dena mna yahe mwana huja Faransa ekahasa hondre baki nganza handani mjokaya gabo campus France ikaongi ofungwa iho alliance ketsa alliance so faba hangi ofungwa alliance ekema nange terminali yenjema ndo fanya ndo shambao pre-inscription dokaya mrende campus France mrende ajira nsenye ye namna ya ushinda ikahondwe baki ya hunde facilite ya hunde visa ya hahe ya jefana nsaja asome zonongo hizo heli zabidizi kaye ngali mwambioni bandangwa ba campus France ngabo teste yambao evalang ye teste hiyo yonde ndrongo ya mwango wa mando obuli wao nge hujwa milioni ndrongo zonsi piazo fanya hata wajewa usediari maze demarsha hata ujewa utsashera ndevyo ambasadi wande watsa visa yabonga nzawo ya evalangi inu unundo mwango yonge wa hamada hunu Faransa rihena nrombao ben yo fanyo wandu anzende watsa heze sejuru zao hunu Faransa ikaonga wandu wenji wa bloke ha hizo haukawandu atsone nivu ya urongoshi Faransa na wanziha wobitso harme teste hiyo yekawa sawa parwa wambilwa ukange bidonde wafanye ben wende kwa jahundra wahambilo wende wasomeshi zungurangu ngewaje warejei yabo yonge osawane evalangi hula Komori yinu mrunge na shabaha ekahusanga we seconda u premieri animambioni mruna anticipe rangu 3e hau secondi mriende ya janzi he wa alliance mriafanye ben mria hundre ye niveau ya langi ya Faransa bko yot nongo nziro parce que inu ndo tsengeza wewe huka dispense ani huka kufanya inu yambao evalangi yo sawa na mria jahunu Faransa ya soma Faransa ye dispense wa hebe anyeka ufanywa teste ni ya Faransa parce que ile okaya uimri ya Faransa ya soma hunu lo na diplome za Faransa
yabo wojo kango jorongo wango joanziha yabo wakati ujo koparende watsa hese juru we kujiwa parwa wenda wafanya inu ben we dispense wa kango provoka ya hukabanu husoma banu ungawe na diplomu za banu yabo komori handani homsaidiani ni wanazioni mlo secondi mlo premiere mlo na fikira zo kamwe etimizi nga manzo mje Faransa na mwedema janzihe mfanye langi ya Faransa hunu Alliance Française ya Moroni benge mrunge 3e mrunge secondi mrunge de ye fanye bekanga wena ye diplomu ya hayo ya weka usaha suli premiere gwendo wafanye prescription gwendo hunu hamba wo campus France wende wa demande kuna ufanyiswa ye teste yuni ambao ya evalangi ya ulibaze 10,000 francs ashkomori 20 euro yinu ngojo ekahuto wa ye diplomu yaho ya langi ya Faransa wa ihunda ho alliance kuna ufanya evalangi ngojo passe chande entretien après chez evalangi ya bosa hu dispense parce que waono kaye mruoi hasangu juwe shi Faransa ukahende afanya ze kuruza alliance hanikwe diplomu yokaya ngujwa hanziha ngujwa usoma ngujwa urongowa yabo yondo ngona kanzani mabieni ni wanazioni mantisipe ni masa matufanya ze baki mtijonda mfanyilo ae teste yinu mkaka mnji banga makatika ubenge ngojwa uja ushekango unakota ya wanduanzo wa limite otso jojo hamba kuja valide test jabo konga boko ujwa henda benge ngojwa ushahe stress na indini na boyondo ngondo wa hansi za ordinateur akote ukewa weche udozi swa masuala yabo ya ujibu ngabo yalo ekri ngabo yalo oral ikahushindi harimazano ngozo pia uvalide ze questions joka bonendino akatonikiwa ye diplomu ya heshi Faransa ukaya ngoshi maîtrise yawesa hiyo dabo campus France wajojua wahakompanye wahubulie konti kawo ye konti yo yode joka ujai permete zila ndongo joka uzihunda uharma inscription aho ya Faransa uteyabo pia nge ujo tsashe visa mu ambassade gambeje ze démarche ngizo hena mnaini ya handani ngebidiwa demala ambao campus France we mnashon ulo premiere yonde njema utilinde honde terminal ya anisala ngu premiere ufanya rusha ambao prescription ngwendo ho campus France yongyo karibu na Alliance Française wende waji renseigne ukayatikanzani fanya rusha ambao prescription emanatikanze katsunre baki njene de Faransa na some hiyo zenongo hizo ngo jwambilo kaya abonge bidio ujofanya rushambao evalangi yo teste ya Faransa ya langi ya Faransa ye teste hiyo mruliba 10,000 francs comoriens 20 euros gojo kazi zao siku gojo henda we hansiwa yabo unikwa ordinatori uziswa ma question yabo dojibu na anziha na indinata uvalide kwa jonda waangalie wa evaluer wa hunote ekahu parsoma yen yabongo joni kwe diplome ya evalang ikakuja parsoma yen yaboho eshuwe ngo jwambilonde wa kensi wende liko la alliance wende wa somesh Faransa nge uje urudure je yabo yendongona mzona mendo kahindi yenjema nde kamdo da janzi alliance kange seconde ou troisième hao même première au début ili usomesh Faransa unikwe diplome ya B1 ujone sokako eli usanga we na langi ya Faransa ujuao hurongoa na hanziha daya we sayo kahonde kunu campus France huionesa kuna ufanyiswe teste yinu ya ulibaze 10,000 ngwa jorenge diplome wani kwa alliance yonge kivaleyo abo sati jibu yako yekahu valide teste yinu ya evalangi ikaongo joliba 10,000 francs yawe sayo wowo ngwa johu validea wahunike nzia yokababa hange bidio ritaheze nzia zotahale koli Faransa yabondo bahane mnashoni hajwa hatsaha ele koli hunu Faransa ikausa utsahele koli hunu Faransa yawe procedure ya raru campus France ngondo wahubulie konti hauwewe wawe ye konti yo konti kawo si konti ya banki ngwa hukreya o konti ya udoti ya zila dossier za haho rangu ya inscription ya haho hauye preinscription rangu zekarata sujo demande wa matalani de attestation d'hébergement de ze dossier pia ujoka tsahazo ambassade lu joramasi campus France ngwa joha accompagne wahunike neze dossier za ufurnise uzitsahe mahala pia ikahu ufanya baki yaho hundu zenongo zaho sasi kansi jaboko yo jomkini haikaka avant rawe jafanye baki shekaze dossier pia ujoka uzitsaha preka usahundrele koli na izopie ka usafanye baki zitsanganyiha campus France wo hupara harmo entretien
wowo ndo ajo hambio kaze diplome neze dossier pia rakahanza ufungwawe zisa zikansi nzo harma entretien shekamdu ngondo yafanya entretien yinu ngojo tende wendewa ngojo kanzendewa libembahi lutiena yoka 100 euro ya entretien et entretien yoka 100 euro 10 000 francs inonde kango ndo afanye test ambao evalang ya entretien ngojo liba 100 euro ikauze 100 euro zinu kutuzi bali yenda campus France ikahusa ufanye rendez-vous ya entretien ngojo ambilwa wende ho big unu banki la bala shindoni shambani bala bo big wende wali be yiho unikiwa sorto hama yo amamrulo tembro hunu andu kwa wenda ho honda ho bini rikwa kompanyo wenju wenda hunu prefecture yo de joka honesa ukaya husahulibi e entretien haho ubalioa na ndongo wao wana papier wao hama tembro au reçu ubalio ujeza ho campus France ujobit so entretien e entretien haho e kaibirindo waja u yabozeno ngozaho sazikansi ranguye test ya evalang huja ya entretien e kazi hubiri yandro yabonga we garanti ya visa ho ambassade entretien ngojo uzisiwa Faransa ngondo zabarindi ni ngwanzo ndo wasome ndongo hindi ni ewe soma ngojo jazao e jao upoze ma question pia ye ka hushindu valider entretien yabo wakati wo ngwarengwe charge wa hutsashi rendez-vous yaho ya ambassade hunu Komori ya honda wa depose ye visa e kango ndo wa depose demande de visa ongo ona ze dossier pia zila waziti ya harmwe konti shawo uhambi ya uruduzi bali ye jau amen propro rangwe passeport ranguze karatasi zikao ziso apie kaonga mjozi vumbwa banu ubalewe ndeza ho campus ayondeza ho ambassade gwajo hamba osi kunelera wende wa depose demande de visa ya long séjour étudiant et kango ndo afanya demande ya long séjour étudiant ou l'ambassade ye demande ya visa ihongi realizi huizine na majana shenda we 20 e kango paseye na mwishede manamba komoringu ngurengwa reali mnashoni e kango passe evalangi test ngolibo zuizili e ka ujango ndo apase entretien ngolibo 100 euro ye ka honde ngo demander visa ya ho ambassade ngio realizi huizine na majana shenda wa 20 ziwizitsanu za puzarali mengo 8 yabo antu na ritsotsanga anyarambe ukaya yabo nashoni mkomori wanzo demander visa ranguze nongozi bira campus France atazendo ambassade nguliboralizi kume na mfukare na yabo wandu wao ngo kiasi andu zuhizi tsanu kaondo watilo harumwe kota ya demander visa sho harmandu zuhizi tsanu wao ngemkinoka wandu zuhizili bahindo akubali wawe visa haini mwaha ya kina shoni yabwe mapesa yo pia ngatimizio 850,000 euro haruma mwaha ya wanazioni wa demando visa za kina shonu ja Faransa ikawe ni atutine visa katsura mbursewa jaboko yati ni wakatsunikiwa yabonga nzaura ngule o wandu warenge hadhari zo kahandani ndunajwe shizungu ndio maana nimwambia unuka mdunende ya janzi alliance ya some ya kene diplome hiyo ya B1 mrajo jokaye kahebalo nda campus France kana ufanyiswa ye test ya evalang inumrali bawe 10 000 francs shabongu jobakine ye ino entretien ya joka olive 100 euro ya entretien ganzo mraji makinishe mrati ke na stress mrati ke muhara mrati bege zekaratasi wa jauz joko hanzo ziramasewa pia ngamjo mwambiani banu ngamjo dini nikani na astuce ya mrongwe kao ketubidi mrazi njie paske ngazifanyo defo baada ya heze lekoli nusunu Faransa zilombi za chilwa kurwa Komori nsojo jo uzamba banu habo ndriyawo batu jo jendani fitinar malekoli ho jatsire ngwa banseleti fungwa shaminga mjoze isimu kamrungu anzo na nsaham privé ngamjo mwambia sha ngabonongo zabini njordin zambe banu tsena ikao ngizo muhimu mzijue uharumaze makaratasi kao ndo muzisi wao surtout des prises en charge haukabanu ngabo prise en charge mbili e kamlungu tsaho makaratasi handani nganzao mrake na passeport ikao ngio valide c'est-à-dire passeport ikao ngio na zepaji pia bien sûr kabati ya puha page nzima irlitsena passeport hiyo ikae ngio en cours de validité c'est-à-dire passeport ya tsubira ya kadabili ngebido mrahunde formulaire ya demande de visa e formulaire yomru jawi télécharge haruma ye site ya France Visa votre ya France tiré ya bar 6 là ya he 6 le natirem tit
mananga bwa he 9 ngabwa he 6 hawila de 8 ngo tuya he 6 visa suango jojo henda wa unikiwayo campus France ikawa sawa kubali okangwa hudungao ka valide test ou valide ne entretien ngwa joni ke formulaire ya he demande de visa e formulaire yo yoka page ikawa yoka kadembili zilona page 4 de lo kwanze isi mwao hanzie we berger hanzie ndongo zinji yabo donc yo ngebido ikai de formulaire ya he demande de visa yararunga nzao ma photo d'identité kao ma photo d'identité yao kanzo mrafanya hatwari mrado jua ma photo kao mrura mase kamnumbe atsahe ndongo za séjour hau voilà ndongo za uta visa liyo nganzo tsikaze luneti nganzo tsikenanyile nkuani ujilekeze zendevu lekeze photo lijoka normal ujone hando ze sura za yonde zara yane nganzo lettre admission hau ye prescription ya université yani c'est-à-dire abonganza one sekandizo lettre d'admission ou de préinscription de l'université ou école française ikao yinu campus France wanziwa pourquoi parce qu'on doit udunga au harmaze démarches yawe kango jorma UT kango jorma école supérieure au kango jorma université école privée yo école sup aninganzao ila inscription ya haho les documents za hele école bien sûr ikao ndo joka honeso kango ujo usome et aksan ganzawe attestation ya campus France inu de démarches yone saokaya kweli wende campus France ufanye test huvalide ufanye entretien huvalide inu ngio muhimu ikayo haruma ye démarche ya heze dossier ujoka huzisiwa et arandaru ganzao justificatif de ressources financières ressources financières inu nganda ila namambiani relevé bancaire attestation bancaire ou justificatif de pour la personne qui vit en France. Mrika ungu joka uprena en charge ou lo Faransa hau bengenge komor shangaramba we lo Faransa manaze prise en charge ngizombili ngabwe releve bancaire ya he mrika we mronge bidio atsundoka umruko kana découvrir wakati nganzo mrika wotsimru ganye smika mawenji armasi ganza umrika wotsimrika o zemalizahe ni wakati bengenguli wakati mili shangu tsingo ndiro kaya katsina hindo konti ganzo mrika o ze mouvement zahe konti ya hae zoti fréquent namna yokaya ye ambassade ngwajoe lokawo itsimru joka ushinda do prene mro ya en charge e kakati nazere leve ba yonkini hankaziti disponible mbrake na attestation bancaire ka mungu joone conseiller wahe financier ya mfanye zenongo hizo ya shindia ya mdeleje zenongo hizo zinuzambi local relevé bancaire attestation bancaire ou prise en charge par un parent ou un garant yabonganza o soin des parents wa holo Faransa soin des garants wa holo hunu yafanyeze nongo hizo zionesa okaya ngo disposer moyens suffisants pour vivre en France ani zionesa okakweli yemroi harme konti yahe gena mbandikao yemroi ngujoshinda aprene mro ya en charge haula wakati wa ya jokanza kensi Faransa ya some yoyo tsawa ho banki yo ketsina problème amtsoeleza yaranda nganzo justificatif ya logement en France soit réservation à résidence étudiante bayon kinishiha ngabandu hunwa jwa reserve ze indinizo hunu ndo atsa chambre universitaire hailibi hau ngabekao enshalma l'hôtel mais c'est pas fréquent hawe kango bergewa mriaone sa attestation d'hébergement hau mriaone se baya he mruzo pia ngazanzo zitulo harme dossier ganzawo e diplôme ne relève de notia haho yone sawo e niveau d'études demandé abonganzao swango hunde diplôme wiyo songo d'attestation car haze diplôme kas jalawa chaze relevé is obligatoire parce que oni kiwazo utsanganye bohari yabo yekanga bo mruasa ya si notre personne finance les études kanga ona mrumba jina wasaya usaidio wa haruma msomo wao unu ganzo attestation de prise en charge ne pièce d'identité ya he garanoi ne justificatif ya heze revenu za hai voilà halafu banu hunu rikansukaya sisi ze prise en charge hotsa hizike kosto mrungu kona mbili nduko na prise en charge ilo hunu Faransa nduko kona prise en charge ya mrulo Komori wandu walo Komori na mwishiendo harmazi namba wabaha yembujo kotsa amri mfanyile prise en charge Komori na botsukangari wa yengao
hautukangaru waone yao shahu ambasadi ha information razihunra za kindani haina mru yafanywa prise en charge na mrulo commerce Komori ndio na bahati ndio kake pasi ngamrejezo bana haina mru yafanywa prise en charge ni mru kaonge commerce Komori badeka mrulo sirulo na koti ya matsobea ze dossier shangio na bahati okaya ye prise en charge yoke sababu yokamrake kavalidewa e visa haukaya e ma commerçant Komori gemkin hokaya ngabo ndongozi ndizilo sava parmaze konti donc wandu wao ngwafanyo defo ndunatsa he mrufanyo hazi binafsi ha mrufanyo hazi ya serikali ha mrulo na manyesha ya tsinje haku harme ma commerçant d'après information rahunra shayon suzi ya mrati fanye kangene bahati ahe shamtsanzani astuce zila nongozo kaya mrati jonda haunda noka bange mkin haukaya rezele koli nazivumba hizo ramabahazazi Komori ngabajiro defo akaya mabahazazi kweli ngwaoneso kango na 10 million ho konti shabala la mapesa la wenso abili ende China wende Dubai wende Jawa wende afanya hazi donc ambasadi wasa waransanye pia wawandu walone mihono harimaze konti za hatu watsingoona boltu yambange commerçant na 10 million banu afanya mru prise en charge na barapo tase 10 million ila ngura ngwaro hende afanya commerce halafu national jahunu yeulohunu katushinda msedia ulamba kujoka ushinda msede Komori bahe ando kabala zilandabu donc yabwa baha skanzani mnikene hadisi yokaya mruyati fanyena mnatsena ya udo dunga hakwema commerçant haukaya ngemkin hokaya wastabao wa chilon kwa zitso ya hezi la konti za hao Komori shayo ketuzia ntama mrati fanye kakasi na ndine ndaundeshwa basha ahe shanso kautia yo bayivumbulo abasa inu kamru hasa hunduze dossier zopia ikawa izopia ngazinjao Campus France arme konti wa ubuli yabo ndo wetaze dossier za ikawa utaze dossier izo ndane hondene ye quittance de loyer ou jane attestation d'hébergement ya bola vima yodunga na neze impôts ahe mru idunga na ne pièce d'identité ahe anitina ukanswa ni fanze detail pia yemri ya héberge fwabe hezindu izo yemri afanye prise en charge ya be relevé bancaire ya be pièce d'identité ya be jau wandwa pia kaze dossier pia za uziswa faransa zitimu ze dossier zaho Komori rangwe prise en charge ya Komori rangwe passeport ya hao rangwe ze diplôme ze relevé de relevé zahe noti za hao zenongo zo pia ba hula Komori zitimu Campus France wambio kabonzo ngari demandeyo ya rendez-vous yaho ya he visa ho ambassade ya rendez-vous ya ambassade ya visa tsimambiani zihuizine na majana shenda we 20 gojoka zwao siku nele era wende ho ambassade ekaho ndeho tsena wefanyirwa mna entretien huzisiwa wajawe ka hende déposer dossier msujua ba hasha toujours e ka hende ba la hunjia udungana ne mru mwende harma vanunka o recevewa we ka hunjao amada harma ze banke kama mdo marenge mapesa mtumfanya nini na description après wewe ngojo bitemio document bala pia emdungu joka hula ngujo receptionner makaratasi yao ngujo doangalia en fonction ya he formulaire ya he demande parce que arme formulaire de demande ze papier tena zohanzu habo ya doangalia ye valide ngetsingoanza heni originali kene kopia hayo heni originali kene kopia hayo izongwanzo fanya ubalie wo kwa do fanya photocopie hiyo nganzoze dossier pia uziverifie ye ujoka uremplisse formulaire ya kena écriture njema itojonda ado fanya defo na uzima na rature na rayure no nganzao zike kare bimana bokoze formulaire mrusi butarenge bila unda reshereka honde hunjahanzi hanayo tichodorenga namna yo faso erina jau no nganzoze nongozaho zike propre time kwanzi hando lisible zenongozi ke bien yeye ngujohima bala ukebala adwangalia angalia ta yatimizi wakatula yo hambio kase bon sa hiyo kaze nongozao sangizo c'est bon wo uniki wamna karatasi bala wakausa déposer demande ya visa ha wo ndo ajo hupara après uje wende warenge visa ikaipasa ukakeja pase ngondo arejezwe makaratasi ha eke visa passe toujours wetso ni kwaze karatasi pia eke visa keja passe toujours wetso ni kwaze karatasi pia tabo ile tamba ho kaya wakati yo kausa unikiwa totale fidolo ka hujibiwa ukaku himbaba anu bao wa verifie ke makaratasi yao ya la pianga obala surtout ndani wandika ngari mnikaone makaratasi original liya hatu hunumbala ujaihu izo ngabwe bayi ngabonongozi njinga boze empo ngabo jao zanoko sikari mnikano original ndeze pièces d'identité yo helewa shaye bayi yamru ekahusa huni kwa ambassade hima kote benga utunwe visa utitoro ale fidoneze mione furaha kwenza
hima wangalie kaze dossier pia zitimu maana yesa ujo komunika yengu joangalia pia verifie halafu ngujo jwa usana maswala eba mfaransa ngwanzo ndewa rendeje eba njao yomkinishia wakaka uzisa sha umuhimu ndo verifie ze dossier donc kausa hutinwe visa ganzo baleze karatasi hizo pia urejeze mwenye hunu Faransa abahanga bonongwe kaunga mrudise na nirajute harmanruwe njiwa tsojwa Komori ekema na hahundre na mwishiendo ba Komori na mwishie tena na mpartage direct inu mana wanu mtsoka nsuke kakutwa manongo zaza alia boba min abaha mamjoka usanje suje tsimambiana nsinado amba nongo za siasa ngamina suje zilo muhimu za wa Komori za hamba rahana uhabo rudamba kacha sare lo kensile ngwa otaji kabati isu shabanar sedo wanar sedeze nongo za maisha inu suje muhimu haku na mwipartage donc ngabonongoni mwambia oni banu surtout ni wandu mlo imwe harme miji ramalira nzuani langazi jamlo imwe mtswele wando zenongozi jiriho abantu ngabo shwabahasha wana shitso sezisewa ngana mwambia ni habari za Mekmoroni yemeki wahana bursu wakoni kwa na zoni wa Komori ngabo wandu wajuwao swiri shanga watso ujua yabo lati marjeban sena rambio watso ujua kayo bahati yaho wana wao surtout do wana wala waharma famille so jishinda na bwana ongo na zitwa hundu baka avec mention très bien na bien na assez bien yemeki banki ya Mekmoroni ihana bursu ikawo ni ko wana haruma mahamiraro mana ujofana nsasomi bengeti Faransa mfikirata Maroku shamami harmu alo Faransa ye bursu yoka 300 euro haini mwezi pendant 3 ans shando kaya ngabo procedure za ufanya atamria hunde bursu yo na mwishie ya handani nganzombria hunda mention banu passable yo mention shawo handi se mention ku jabonsi donc après kanga bandu onjo mention très bien wa ndo ajorengwa en fonctionner ze bourse akoto ni mo hansu jo oto angabi ya bwe kanga bo onda bien wonde jodunga e kanga bo ya hunda assez bien de jodunga wa misonde wa passable shawo ngwa joji focaliser armaze mention ku très bien na bien yemdungu ndo bourse ya Mekmoroni je ni kema na tole wa examen ha hunruye mention très bien ha mention bien gojira ndo Mekmoroni ubaliesti shihada shoka kolema na woi ha hunruye baki avec mention très bien ha ou bien ndio ambo kati jani juwe ze sharuti za mana hangu shinda baada banu ya jojwa hunda ibursu banga manzoni mtoe bana da Faransa u yende maro kwa mtujua wa mala wakaoni kashaze bursu zotolo nde asome ya beneficie mapesa homeki wa hana condition kwa jo humnikani nsuzi juwa tina habandabo shamjo kanga bo madokuma yako tsahwa yatsoma shashi no yatsoma zero yandao harmaze criteri neze condition do tsoke mapesa nduka tsudiba ndukana ka uyaramburse yunu msaada wa hemeki wakao sedia owana wenda wasome wa hunda diplomu avec mention za bac anzonde wasome bonse basi handani yemana bahe ngujoka utsaha procuration ya mrulo Komori benge mbabahe na mzazahe ndo wa mzaya shayo johamba ukaya manzani wangu wa mjomba hangu ndo adojerenge bursu ni enerea haukaba ne bursu nge jojo ibe hanimeki sheka ngebe wao ngabo zefre za mvua yabweka hondo ni kwa 300 euro shijo hasuli hunu mkini hande 200 euro yabo hula 100 euro ndemano kaunga bwana zio ni bokwe kaze condition gizo reuni so mahani wabale makaratasi pia abidimeki wa yasahao bada ondre baki wa onesoka kweli uhundu wa vokimasyon wasa onesoka mima manzo nasome Faransa handa ninge bido mrujoka humsaha yake ne procuration yahu ya kenge na konti Mekmoroni ganzeke oyi mru client Mekmoroni yabweka mzaza na baba wakawati ngojojorenga kuze waho kango mwamini ngojojorenga mjomba waho ngojojorenga mru yemruola onde wa mwambiokawo ide mrikao timjanae banu heni wakati ye bursu ya hangu joto la heni mwezo ide mrujodo jairenge bursu hangu yemrolange ne wajibe kahondu mrujo Faransa yamnike mnario la bele mwana iliasi bunguze imaneka hamba manzome kimdon tinia yabome kingwa jo hambia zefre pia ukekangara behoyi habo ngarjoka dorenga freja na jana jabo shijo hasili mbendu fulani uwenji wo fanya procuration wa hansi mru heni mwezi hadohela jitekeleza jabo konga bo wana rambilwa banukaya wahunduze burusu hizo mapesa yonjilianga yaba kaka batsi mru ya procureur wa ungabo wa procureur watso henda ndaringe mapesa ya bakinga yabo d'après source loni zoa yabo handa ni mdulu mwana wana heni mru joka procureur wa ya dondere ngaze 300 euro zini
handanie zirengana bwe shemana atsizile manabwa mdhulumu surtout mana ulobonze yakadwabili yatsineglija kakende arenga parce que ye zila prise en charge rifanyao za Faransa zilanda abole mngu tsomrengo jahunu yatozere levezo bankaye hunu na jau shaye jahunu manangu tabiho hatetike yotsoliba ba hetike de transport ngyo saero ngyo jau manangu souffre ganzo mbango ya vae ngwanzo jau ko jambe ka jange na chambre universitaire nganzo one se ressources ngatinwa ya renouveler séjour izo pia gizo na muhimu ni joka henda asinye ukandizo njoko donere nge mapesa donere nge re mwana shatsi ngaji na imisha wale nge 200 euro hamira 100 euro hamdulumu shema nange ne wajibu ba yafanya barua ya mehemeki ya mbloke ya tsahemra jina shabwe haziyotso kandio ibenge abo handani nganzo mbikao ba henge na continent moroni ye mwana ya procureur yende baada sakubaliwa ila bursu yende adore nge mapesa yere mwana hunu Faransa au Maroc au Senegal yende soma reabili yararu dokaya ye bursu ni ojo zilihania ye bursu ndio na muda wa mahamira rubahi ya weke mwana haja hunu avec bac harma system LMD inu yo licence master doctorat ya we mwana ngusomata licence yo ndio meki wa garantio ganzo mwana yasome hata licence ya mahamira hiyo haini mwezi meki ngwajodo mtinia ya mapesa hahi kansu trompe haini mwezi ekati trompe ha amjorejei shama bo haini mwezi 300 euro halafu ya disindo kai yake mwana haja katsu valide ye bursu yo zero yonde condition en zero swafi dokaya yake mwana haja hunu yaje yasome haja hada zakati ndole kodi hau haja katsu valide ila bursu nge jouzia haukaya sindo valide ni mwezi wararu nono do mwaha haukaya mengo ni mweze kontrando kaya bonge bidio haini trimestre hauheni mwaha ubehe zereleve zaho zahe zenoti zaho ne diplome ukauvalide ani ukauvalide fendane ubehe zereleve yone soka kweli huvalide ekanga una session za rattrapage ngojo fanya ze session za rattrapage après ou valide mwaha ngo passer école super ngo passer classe ya jubala ngojo beha yekahu jama fala nufanya mwaha kuja valide shangwa nzo changer matala ni filieri ukaufanya medicina ba kutsushinda ngwanzo changer jabo konga mina astuce njozele za bana armema universitaire shantu zamba leonti jo kamle juma hapo ho wandu waja bloke hao uharumeni somo watso ushinda no wasawarenga filieri fulani wendao amjomelezani pia amjomelezani zenongo pia elimro akoka iho andre matiteri wakoka ho universite o malambra ko shinda anji yao ani o biblioteki zenongo pia amjomelezani wakati ngajomelezani ze parcours rafanya ne elize nongo zilole wenu parce que zinu ndongo kanga zichanjeni mwaharu mwazo université ngabo za association universitaire za wanazioni wae ze faki ngabo za komori ngabo za ho wajeni ngabo za Faransa ha wa pia ngarjo hadith shale wonga marumai donc hadith ndo kaya e kama fala ni hujakutsu valide ko making wa jozie bourse yao kama hawa handani kuja valide ngwa jozie bourse e kontra ya hao ndo kaya uvalide yongo sawa na hunu ya heze séjour za kinashoni e kakuja valide wakati kuja valide wezi le séjour au kahamba ngo johunu josome donc yabonso kwanza ni monese ni mbabu kaya na mtsengeleme kimjue ze conditions za hunda ye bourse yenu bayonge jose da haku surtout ma para watso na mwaye nanu waloona ye mwana bae hunu ngujoshinda kango ndo ya renouveler séjour ya hae shabo ye huzisi wa ze ressources za hae yaboze revenu zahe ngazjo huje kange na mnahazi wa kinashioni shangu jodise na onesetse no kabanunga mina bursu tsani kaongela obonsi juhangu jabanu yonge ni sedi yao ikahaja leo nunga nzende yatsa he nyumba hunu mana banu hunu hokrusu wo shinda wa seda mrunu babenge ngawe mjeni tsidokari ngawe na séjour we juwa hunru logement étudiant ekanga we banu ngawe na ze conditions ngawe na ze revenu ngo renouveler ali ngo valider mahayao ngawe reglo kutina problemu banu ze conditions zao zo pia washinda hunikiwa shumba shakina shioni benge ngawe mjeni banu hudo da welala no ndale kodi ngabo pia jizi njiri jozeleza oandushando wanzo wasome shwa tsanza wasome izotina ushidani zinje shahini ya jakoli wanzo wasome rangu ngeyanje harumeme shakibina adamu ngarjomelezana
yeheli ya ufanya mrae viteze piege mananga bandika ukawa sawa ndiso komema pesa ya hewa na hazi wa kidibavuni ngwadiwa zao wende wanzia examen finali wadiwa zao wende harmaze TD wadiwa zao valide ze cours magistro ngabukao wotsono kanga mjojo henda na rattrape na manama wanja harmaze piege zila unzunde en ligne haunele zangu gono zanongo izo pia ngaspanyo eshek wanazoni wenji wajabanu wasome waja wa eshu na banu hata ujoko duanza ushanje ufanye changement de statut ikaonga jojo uzamba babitse na roha hundo heze hazi roha hundo hasibabu wa hundo diplomu banu ngabo qualification ya diplomi ka uizo ngazitsa ho Faransa banu izo timpaka wewe wa undre hazinga ufanye shawo ngamala hojiransenye zanongo izo pia insha Allah taala ngarjo zija nemkomoria edewe parce que haini mria jabanu ya hunda mbabi ya rive ngebidoe partage no ana anya bao waonesoka kweli wa jabanu wende likodi ndatito jahundo zae hadaza hakaka arendeje donc uridungu hakuwe siasa shange bido makatisena rijahar mae vi social ilo wana nyasi wa jabanu wana kaole oyinu rundu bahati wana zoni wa joso makomo Ufaransa banu wa watoto atiti watoto wa 17 ans ngwa hundo baki komori ngwa jobanu ngoma perdu na bonji ngwa jo harma wenstali waneze fami huno harma chambre universitaire wenzao wenji ngwa harma fami quelque temps après ngo katsu kubaliania ndo jundu mala hundo jina wanao pia leo inu ze esheki zija hizo ngabo ze hébergement ikaonga spanyo défaut wana kwa tsuni kwa conditions za revise mwana hende likodi wa mbujo kekange première année yotsane kange troisième année haungo ndo master 2 yola vi manga ona kuruzi njijo kaudo trene masihu nga mapana watsohelewa nga bandwe hébergement watsohelewa mwenjenga uzima wa mrati to aliye banga bwana titi ze conditions izo nganzoba hendo beyonde wa revise ani o bibliothèque he para ula katsuanza banga nzokelensize mwana wanzo ya hurume hula wanzo ya profite hula donc ya niveau ya hongesi hao na mwana wala avec mention jaban ze problème izo pia yabidorunde wakati rijerdo zamba ilwa komoriwa elewe haukensila ketsulinda ndikati ndasi ebengaba tampakanda yabo ngamjozi yaban ngabo zinji yabidinza mbeshanga mretene mbabi ritijoka wale haku ileza jazinu zishinde zinje wandu nsujwe kaibege ba ngamtsingona nsonata commentaire shanga mtikurukandu wakanti ngoma attentif ngwadungao kaibege yabo yoba hatimi ngarjole je harma katiwasa ya tabata mpakanda abo ngarimbushiriao ni siku mwema. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.